dan, ja sam Ivan, učenik osnovne škole Otrčak. Danas je dan škole i pitat ćemo učenike što za njih znači rečenica ostavi za sobom trag. Počet ćemo sa Smašom. Za mene ostavi trag znači da me ljudi pamte po nečem i da mlađe generacije se ugledaju na mene da sam dobar primjer i da budu još bolji od mene i da se trude biti kao ja. Za mene ostaviti trag u životu znači da te ljudi poznaju kao dobru osobu i kada umreš da te svi znaju kao dobru osobu. Pa htio bi da me pamte kako sam dobro igrao nogomet, da opet da budem uzor drugoj djeci, da budu dobra. Evo, to je to. Sada je s nama Jakša, učenik 6. razreda. Jakša, što za tebe znači rečenica ostavi za sobom trag? Za mene ostaviti trag znači učiniti nešto osobito važno po čemu ćete upamtiti mnogi ljudi. Naprimjer, kao što je dr. Franjo Tuđman u hrvatskoj povijesti ostavio trag, tako je, to za mene znači staviti trag. To znači da što god da radiš u životu, da budeš u tome uspješan i ostaviš neki trag, znači da te mogu pamtiti. Za mene je to rečenica koja me potiče, koja bi me potakla da budem uspješan u nekim područjima. To bih rekao. Pa, hvala na pitanju Ivane. Ja bih svoj trag ostavio molitvom, na primjer, svojom dobrotom, ljubaznošću, nježnosti, prijateljstvom, druženjem, smijanjem, šalama i takav sam ja čovjek, pa to je moj stav. Pa nastojao bi biti dobar, pravedan prema svima. Gledao bi da su svi jednaki, da nema sad ovaj je ovakav, a ovaj je loš. Eto je to. Što za tebe znači rečenica ostavi za sobom trag? Pa ne znam, da neki crtež nacrtam za školu ili nešto. Ja bi onak uzeo kao neku tintu od lignje i samo onak stavio na prst i na papir. I to je to. Ja bi postavio trag tako što bi, ako neko radi dobra djela, da ga potaknem u tome. A ti, kako bi ti radio, kako bi ti ostavio svoj trag? Ja znam da je ovdje nisu slučajno, da je ovdje mogu biti neko drugi, tako da mislim da bi bilo šteta da ja ne ostavim neki trag, da se ne ponašam dobro. Tako da trebam se truditi, biti što bolji, jer ako ne ostavim dobar trag, neko će vidjeti da sam ja loš i onda će on postati loš, druga generacija će postati loša, a ovako prenosimo dobrotu sa generacije na generaciju, tako da mislim da je to jako bitno.